Lieutenant-Colonel Mamady Doumbouya wahiritse ubutegetsi mu gihugu ca Guinea w'imyaka 41 y'amavuko. Biravuga ko yavutse ku minsi 4 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1980. Avukiye muri Guinea, akaba yahiritse ubutegetsi bwa perezida w'ico gihugu ariwe Alpha Conde w'imyaka 83 y'amavuko. Akomensi 6 y'ukwezi kwa 9 mwaka wa 2021, Lieutenant-Colonel Mamady akaba yarabwiye abahoze muri leta ko nta ngaruka bizabagiraho, ndetse aboneraho kubwira abaminisitiri kudasohoka igihugu cyangwa kubasaba kudasohoka igihugu, aho abasaba kugarura imodoka za leta bari bafite cyangwa imodoka bakoreshaga bakazishikiriza igisirikare c'ico gihugu. Perezida wahiritswe ku butegetsi Alpha Conde wari uyoboye manda 2 umwaka ushize 2020 nibwo yatsindiye indi manda ya gatatu, manda itaravugwaga rumwe n'abanyagihugu bo muri ico gihugu. Kugeza ubu akaba kiri mu maboko ya gisirikare, aho afunzwe n'igisirikare cyamuhiritse ku butegetsi muri ico gihugu ca Guinea. Umuryango w'ubumwe bw'abibumbye ndetse n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ndetse na Leta z'Ubumwe z'Amerika bakaba bamaganye irikwa ku butegetsi bw'umukuru w'igihugu ca Guinea ariwe Alpha Conde. Umuvugizi w'igisirikare muri ico gihugu akaba yatangaje ko imipaka yari yahagaritswe ndetse n'ikibuga c'indege bishobora kongera bigafungurwa, ndetse gahunda z'abanyagihugu zigakomeza, abaje mu mirimo bakaje mu mirimo, gahunda za buri munsi zigakomeza gukorwa muri ico gihugu nk'uko byari bisanzwe. Mwaka wa 2018 nibwo perezida w'igihugu ca Guinea Alpha Conde yagize Lieutenant-Colonel Mamady umuyobozi w'itsinda ridasanzwe rya Special Force, ndetse ryari rigamije kurwanya ivyihebe cyangwa abiyahuzi. Biravugwa kandi ko Lieutenant-Colonel Mamady yagiye akora trainings z'abasirikare b'abanyamwuga cyane cyane nko mu gihugu c'Ubufaransa, aho yakoze operations zidasanzwe muri Afghanistan. Bikavugwa ko ari umusirikare ufite amateka adasanzwe cyane muri operation, ndetse wize trainings cyangwa amakose ya gisirikare yihariye y'abanyamwuga. Mamady ufite inararibonye mu za gisirikare bikaba byamutwaye gusa umunsi umwe guhita ahirika ubutegetsi, ndetse akagera ku ntsinzi y'ibyo ashaka kugeraho, aho abandi mu bindi bihugu guhirika ubutegetsi ari urugamba rukomeye cyangwa ari inzira ndende. Adoze kuri micro za Amateka TV.